Gospa, opustite, a lahko mi damo vas samo eno prošnjo, a nas lahko lepo prosim zapeljete sem tlele, a greste v mesto? Gospod, a nas lahko do Viča sem zapeljete, prosim. Gospod, a nas... Živja! Živja! Ej, vprosti, nas lahko sem do Viča zapelješ, prosim. Otrokom morava nujno darila razdeliti. In zamujava, ful zamujava. Lej, to je pa darilo zate. Christmas spirit pa to. Daj malo vzdušja, da naredimo. Ne dela CD player. Kako da ne? Ne dela. A si probo? Ne dela. Ta CD player nikoli ne dela. Ja pa božičke! It's Christmas time! Nekaj narobe, tle je preveč obale na tem zemljevidu. Dajte malo zložiti. Ne, stari, no! Ne, peljamo najdel. Kaj delaš, stari? Kje ste me najdla? Na parkirišču, vse veš. Znaš pa mrtvega ptiča, stari. A si ti nek čudak, ali kaj? Dej, sam pomagi mi. Daj pomagi malo. Gre, še mal. Še mal. Evo, prejet bova. Aua! Stari, a lahko dan sem tlele malo sušiti, prosim. Stari, ti si nerealen, leti tebe. Kva? Sam sušiti sem dal. Pazi, rdeča bo, stari, pazi! Ne, prej naj jo je ena ženska. Pazi, stari, no ne se zabavati. Dej maraj ročno, zaradi varnosti, stari. Ja, dej. Naslednje stvari, ko se dotakneš v tem avtu, kadi se ne. Kul je, lej, kul. Ne, dej resno, naj me notkati. Ne se tako kada, ne boš videla. Ne, dej. Lej, Kva? zaključili smo. Ti nisi normalen, no, kva ti je, stari, no? Nismo krivi. Okej. Hvala zdaj, odli. Okej. Pustme. Okej, greva, ja. Kul je, noš ven. Dej pet z nama. Ne grem. Pet z nama, no, prosim te. Ja ne, kaj? Čas čudežev je. Snečenje. Ne, dej pej tam. Dej pet, no? Darilo. Pa kako naj vama zaupam, stari? Ja, a jaz ne zgledam zaupanja vreden jelen.